Hello nkare mingisero mnganalo family ngokuthi mina kahlaka senka etminete ntsene kubela ora ya khumembiri nhlakani mingisero mena kuhlakanisa kolonga ngisala station shurko eka nhlakano sikura namotlha ira mbiri namotlha seko elerera makumembiri ntlhanu ra ngwetleya ya mauane le magidibiri makumembiri naro mina ne karanga pet mathebola ngwana smart wa jimo sithango mo shingirtano wa chacha na makunelo wa ndandaze mingisero me kola ngoba kuningisalo rukona ngoba kuningisalo la Gauteng impumalanga northwest eLimpopo na wikumake ori streaming yamgalalo na fm.co.za nangona ko Afrika Wa Vulavula uhumelerisiwa Nchindani Eric Mabasa famba singa kufika eka hafu kupele awara ya nhlekanelo ya kubena mahungu ku hela loko ka vhiki ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ri xifundza xa Limpopo xi hakele tinhloko ta xikolo timbirhi ku ringana makumembirhi mune wa tin'hweti ku nga malembe ya mbirhi xana hi fike njhani ka xiyimo xexolexo hi ta va kha hi bula na vona hi ndlela leyi na va economic freedom fighters a Limpopo va hoxe ritu eka mhaka yaleyo va kombisa ku ka va nga hi khomeki kahle hi timhaka toleto hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana mhaka mingisero mnganalo na family yi nga mahungwini swinene timhaka ta vakulukumba lava vanhungu lava va hehliweke kumbe va nga hehliwa hi timhaka ta ku ba hi ku xikongomelo xa ku twisa ku vava va kombisa timhaka ta leswaku va kombise timhaka ta leswaku laya ndzeni a va ri kona xandla xa president loko ku endleka mhangu liya mi ta tsundzuka ku ri hofisi ya xandla xa president yi humese xitatimende maphorisa va humese xitatimende va ku a va nga ri kona vanhu va laha se hi leswi swi vula yini teka xiboho munhu a ku ni nge ngheni hansi ka bazi mina a ni ngheni a ni nga hansi ka bazi hina hi ri ku tirheni ka ntirho wa hina a ni ri na n'wi tshemba leswi a nga swi vula ku i ntiyiso kambe i swi vule a khoto ene hi ku tiva ka mina a khoto loko munhu a vulavula swilo leswi a swi tivaka ku i ta swi yimela hambi ko ta yini kumbe yini ma vo mhaka kona se wa kota ku swi twisisa ku tanihi tiko hi ya kwihi vaka hina hi ya kwihi swi vula yini leswi na ku lava xiphorisa va nga humesa xitatimende xa ku va nga ri kona vanhu lava a va nga ri kona xandla xa president va ya hlamula va ku yini loko swi tita ene hina tanihi Afrika-Dzonga hi toloverile ku swilo hambi swi endleka ha hemba ha pfumela ku hemberiwa hi tlhe hi mukela la Afrika-Dzonga ha swi tiva sengwe mi ri yini mingisero men 0860002543 tirhisana mathevela dp@abc.co.za hayi hi vuyile a Kruger hi vuyile leswi ni nga hina ya swi dyondza Kruger i ku vatirhi va le Kruger mi yi khome kahle ngopfu a khensa swinene mi yi khome kahle mi hlayisile handle ka lava va nga hi kholela lava nga hi kholela ni ta mi byela vito ra voho kwala vhikini ri nge heli vhiki ni nga ri vulangi vito lexi ni tshikelelaku hi ku la ku vula vito ra voho i mhaka leyi loko mina ni ri ka Munghana Lonene FM ni hava xi lexi ni nga xi tirhisaka ku kholela muyingiseri ka Munghana Lonene FM loko wena ki tirha ka ndhawu leya xikaya kumbe ka ndhawu leya ya rihanyo i ri muongori i ri dokodela a wu kholeli muvabyi hi ku i ntirho wa wena se volo hi kholela hi ri vayeni laya se ni ta mi byela vito ra vona swi nge endleki ri nge heli vhiki leri ni nga ri vulangi vito ra vona swi nge koteki sweswo hi ta fana hi ri vula rixaka ri swi tiva ku na vanhu va tirhisaka mintirho ya vo ku kholela vanhu sweswo hi nge swi futhi hi nge swi tshiki se ni ta va vula kwala ka nongonoko walowu vhiki leri nge heli hi lawa kambe n'wina van'wani hinkwenu fu mi hi khome kahle mi hi khome kahle ngopfu kheseli botlhantlha hi kheseli swinene a hi ku tumbikisela mina 0860002543 mi ri yini timhaka leti ti nga kola tikweni ra hina a ni ku ni lava ku ta mi tlangela video yin'wana kumbe audio yin'wana ni ye ni ya kuma ku foni leyi ni nga ka yona ka TikTok hiyo a yi fanele yi mi tlangela se a ni koti ku mi tlangela yona kambe ke kwala ku fambeni ni ta mi twisa leswi a ni na ku vula swona Afrika-Dzonga yaleyo a mi vileli nchumu ngopfu ni hayi ni vula ku va hi byele ku president xandla xa president a va nga ri kona laya a va tlhe va vuya ke va ta vula ku hayi kahle hi koho hi nga swi vona a hi ku ti mingisero mina ta ka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va kombandlela a hi ku ti mingisero mina ku angula o ku yini 0860002543 hi ndlela yaleyo hi twa ku timhaka tingani leti nga kona se ni vurile ni ri a swi nge koteki ku hi nga vuli ku leswi hi nga fambisa swona ngopfu loko vanhu va hayi leswi hi nge tshiki ku vula hi ndlela leyi ko ndlela ko kahle loko a ku ri ku tsakela ka swo vanhu vo tanihi va fanelanga ku tirha na vanhu va fanelanga ku tirha na rixaka loko va khola ngopfu loko va khorisa swile ntirhweni loko va khorisa swa ka vole xiphiqo mara loko munhu a tirha na rixaka a nga kholi
kholela loko va ri muongori kumbe i ri dokodela kumbe i ri thichara kumbe ri yini ivi i khola kwala ntirhweni wa wehe a swi kahle a hi endlele rona rero a hi amukeleni vayingiseri loyi nhleka Vashoni. mi pfukele papa Hi pfukile wona. hi pfukela khensa swinene loko mi hi nyike nkarhi wa ku va mi hi bela riqingho mi ri n'we A ku na swo biha manomi va vuleni hey na swi ta va mukholeleni yo. A ku na swo biha mi va vula hi va ta kumeka va cinca mandlelo ma swilo. i ntiyiso va fanele va tiveka rixaka ri fanele swi tiva ku swimanimani wa ka swimanimani i kholela vanhu entirhweni wa yena. Ntiyiso no it's fine but wa mina. Mo ni nghena ka mhaka leyi mani ku na mhaka leyi nga karhateni Afrika-Dzonga ku nga nkayivelo wa vukorhokeri so sweswi hi vulavulaka tolo namuntlha la Boksburg ku na local government workshop loko mi swi lava mi nga ku summit ya African National Congress no pfumela ku loko ku ze ku ndliwa summit liya kumbe workshop liya i timhaka ta ku va diagnosini ku ti-municipality ta hina a ti le ku ndleni ka swona se leswi vulaka ku loko va diagnose hi ndlela liya va tlhela va pfumela kumbe hi tlhela hi pfumela ku a hi le ku endleni ka swona se no pfumela ku workshop leyi nga kona sweswi yi nga tshama va nga busy va tata na switshunxo swo kulukumba swo vonaka swo tivakala ku va ti-municipality ti kumeka ti ya nyika vukorhokeri hi ndlela leyi na constitution ya tiko yi ti lerisaka xiswona. Minister wa Khokta manana Thembeka Demeng ni sure hi vona va nga rhangela summit yaleyo ti-MEC na to ti kona kwale na timeyara ti kona lava ni nga va twangiki ku va kona i tikhanselara lava va kumekaka va kha va tshama na vaakatiko hi ku hambanahambana ka tindhawu leti va tshamaka ka tona mara no pfumela ku a ku nge vi swilo ntsena mhaka ni nga swi veka njhani a ku nge vi as usual ku kumeka va vona swilo swa nkoka ku va ya va hlengeletana na timeyara na ti-MEC va kha va ri hansi ka leadership ya national minister hi fanele hi vona ku cinca kusukela sweswi ku ya mahlweni vanhu va kumeka va kha va kuma vukorhokeri lebyi va nga faneliwa hi byona a hi timhaka ta ku loko vanhu va nyikiwa vukorhokeri va endleliwa favor swi le ka constitution ku municipality lowu na wihi kumbe wihi wo fanele wu nyika vukorhokeri ka vaakatiko hi ku hambanahambana ka muganga kumbe tindhawu leti va tshamaka ka tona se no pfumela swinene ku a swi nge vi swi hava leswi hi swi vonaka swi kha swi humelela Boksburg sweswi kambe loko munhu swi nga va swa hava mi nga n'wi kaneta a hi nge munhu u ta sweswa ko va ku wisa kumbe ku heta ku fambisa nkarhi hi ku yona ANC yaleyo hi yo yi tlhelaka yi nyika van'wani va meyara no hlaya va nga swi koti van'wani va vakhanselara no hlaya va nga swi koti van'wani no vulavula kunene i swi twa ku loko va kha va vulavula swilo leswi va swi vulavulaka va tlhela va twala ku a va swi tivi hi nyike hi vona nhlangano wa ANC va ya cinca yini yes ntiyiso ni nga pfumela ku swi nga va swi hava loko vo huma ka summit liya kumbe ka workshop liya hi kumeka hi kha hi ya mahlweni the status quo mi kuma ku sometimes swi nga yi swona vanhu va nga nyikiwi vukorhokeri hi ku hambanahambana ka tindhawu leti va tshamaka ka tona okay ku na byin'wana vukorhokeri loko ndzi kaya sweswinyana ni nga byi vona byi kha byi endliwa kha khuleliwa mapatu ku cheleteliwa misava swipatwani swa le xikarhi ka muganga kumbe aswipandeni a voni ku ka ward 5 ka Nkori a swi ri ku endlekeni loko ni suka kaya sweswo se loko ri ke leswiya swi nyikiwa tindhawu hinkwato i vukorhokeri lebyi byi bohaka ku masipala a kumeka a byi yisa a vanhwini a timhaka ta ku hundeliwa favor hi leswi va swi fanelaka ku swi tiva ku swi fanele swi endliwa vaakatiko so no pfumela nhlengeletano liya a yi nge vi ya swi hava hi mhaka ku loko yo va swi hava na kumeka ha tshama matimbeni hi fanele hi rivala va fanele va swi tiva vanhu lava va nga laha ka nhlengeletano liya ku loko hinkwaswo switshunxo leswi va nga tataka swona loko va nga yi va ya swi implementa hi ta kumeka ku ri ku handzela ndzhaku lembe leri taka na ku ya mahlweni a hi rivaleni ku kumeka hi kha hi rhangela vaakatiko va Afrika-Dzonga swa mina ni peseni inkomo 0860002543 nangona kwa Afrika wa vulavula kamgana lonene FM hi ndlela yole ha ri ka ndlela yaliya ya ku hi vulavula maviti ya vanhu lava nga ri ku hi pfuneni ku yisa tiko leri mahlweni i mani mutirhi wa le ka ndhawu ya rihanyo loyi a xavisaka ti-ARV a xavisela
vakulukumba lava yako va vandla swidzidziharisi ima hikuva swi vona ka mahungu va ku hey Limpopo health official in hot water for selling ARV medication to a Nigerian man to make drugs imani a tiviwi munhu loyi a vuriwa hi vito va ku i John Maluleke loko ri ku John Maluleke kumbe va ku Gezani mani kumbe a tiviwi munhu loyi hi ta kota ku swi tiva ku hi vulavula hi mani la hi ku loko a va hot water mara hi nga n'wi tivi ku i mani la nga le ku hi tlheriseleni ndzhaku a hi helo tanihi tiko 0860002543 nhlekani a hi amukeleni n'wana vayingiseri loyi nhlekani aye mash aye he vanhu hi n'wina vanhu lava aye hambi hi onhe yini ke minjhani hi pfukile njhani hi pfukile mani ni yimi ngopfu tolo ni nga nghena layinini mani mina ni la ku vuyela ka issue liya ya loyi a vulavulela ti-tavern a hoxa mavito ya hina tinkambi issue liya a mi vulavula hi yona tolo hina tinkambi a hi fane hi nga hoxiwangi hi ku hina tinkambi a hi xavisi byala a ku fane ku tiva van'wamabindzu va mabyala ku va vona va vulavulaka hayi ku hina hi hoxiwa mabyaleni hina a hi xavisi byala ho va tinkambi and nawu wa mfumo i nawu wa mfumo a veri byi nga xavisiwi mara hina tinkambi hi nga hoxiwi ku hi xavisa mabyala hina ina hi tirha na vona lavaya mara hi vona lava ku ri nongonoko wa vona mara hayi ku hina hi kombela ku ri yini hina we are not selling liquor hina hi xavisi byala hina kambe a ti ve ri bindzu ra n'wehe tanihi tinkambi ra khumbeka ni nyikeni artist yin'we leyi nga na bindzu rero leyi nga na yi xavisaka byala ni nyikeni yona hi koho mi nga ta ni hlamulaka hina a hi hoxiwi ka mhaka ya debate ya nkarhi wa ku pfala byala hina a va fanele ku nghene vona lava xavisaka byala lava bukaka ti-artist hina a hi xavisi and munhu lava vulavula ku yimela ti-artist mina hi n'wi tivi a mi tivi na hina a fanele a sungula vulavula na hina tinkambi before a ya moyeni a hi sunguriseni la baba pheni a hi sunguleni la ka ku sungula la n'wina miri loyi a vulavula tolo a mi n'wi tivi ivi mi tlhe mi kombisa ku a fanele a vulavule na hina i va mani la hina i va mani hina i va mani hina tinkambi mina ni le ka Swilombe Music Association a ni zangi ni n'wi twa ku ri i yimela hina mina yimela tinkambi ta Swilombe Music Association hala Giyana Malamulelo mara hina ka yale ya vulavula yona a ni n'wi tivi mara a hi tshikeni sweswo hina tinkambi a hi na tithavhene ho tholiwa tithavhenini se a swi vuli ku hina hi fanele hi yima hina tinkambi hi na tiprobleme ta ku ri hina swa hina swi fambi kahle aka mfumo ku na tindlela to tala hi ta approacha mfumo ku ri why mfumo mi nga hi xavele tisawundi hi famba hi endla music hi lava swikomu swa ku endlatifestivale mara hina se mi hoxa ka byala a hi xavisi byala hina va ri hi vona Limpopo Artists Movement se swi vula ku i nhlangano wa tinkambi ta le Limpopo hikokwalaho ka yini mi nga ri xirho xa yona hayi a mi fane mi n'wi vutisini yaloyo ku ri ti-association letin'wani ke u hlangani na tona na ku na vanhu va le ku fekeni ka ku rhoba mfumo wa hina va foma ti-party nyana ti-association va ku Limpopo a swi vuli loko va Limpopo me loko va ku Limpopo va vula sayiti ra vona ko va vito ku Limpopo hayi ku ri va controla ti-artist ta Limpopo hinkwato se n'wina tanihi tinkambi mi ri ka mhaka liya ya ku byala byi pfariwa nkarhi muni kumbe ku pfuriwa nkarhi muni a mi ngheni helo n'we a ngheni helo hina a va hi buki hi tlanga loko swi fika nkarhi va pfala a va pfali mara a nga ri nongono wa ku hina va ta endla debate wa byala ti-artist a ti xavisi byala i van'wamabindzu lava xavisaka byala lava fane a va vulavuli tano ku ri hina hi kombela so hayi hi ya vulavula hi not business people ya byala hina n'wina mi ba xinari
Bashinari hina ngena ku basha simabhodlela bangana ingena. Sungula. Bukhamba byi tele ngopfu ku fa ku tele ngopfu loko u pfumelela mfumo wu endla nawu swi save na vana va hina vana va hina va le ku feni every day a va control ku ri a swi pfaliwi nkarhi muni tanihi loko va endle nkarhi loko mi apply license va ku ri loyi ku thusa pfala a va zangi va kaneta n'wamabindzu mara a ku ve ni nawu lowu nga va kona ku ri misava ya hina yi kota ku hlayiseka a va ri mi nga nwi va ri hi pfale nkarhi muni hi mhaka ya ku n'wina kumbexani you talk too much no people talk too much va vulavula ngopfu ka swi va nga swi tiveki ku na community ma vona vanhu a va koti ku nghenelela va participate ka milawu ya gazen ya government ya hina ku ri milawu yi famba so va ni ignora loko se government ya ta leswi va sungula ku pfuka va vulavula va hala na hala va rivele nawu muto ka nga ri na nawu wu nge fambi nemetwi ku zela va ku ri hi lava so swi vula ku va vonini ha hela hi mhaka swona se mina hi mana ku ri a ni ngheneleli ta ku ri va pfale nkarhi muni ri va pfale mina ri va nga hoxi hina tinkambi a hi xavisi byala nemetwili you talk too much. Yeah, talking too much. Iko. Kuna risuburi kwa nika ritwa rabona kurukumbela wako you talk too much. Idlelele se kumchani mangawa kawaya mahluni babula seso 0860002543 21 mingiseri lo nhleka. Imam kere. Aye papa. Minjani. Fokeni ngwana minjani. Fokeni ngokulabula na baloyi la Pretoria. Enko khalanga. But nilakukhumba leni ngayikhumba man that topic is very close to my heart. Liya vaongori a ni kombela ku vaongori va expose because hi ku ya hi mina ni believera ku ri loko u ri muongori swi fana na ku vanganga i kholini u fanele u swi tiva ku loko u pfuka nimpundzu ya xibedhlele ya pfuna vavabyi a hi vanhu lava fanele ku va kholela a wu tholangi hi vona vavabyi lava se CV i apply munhu lava ntirho lowu mara loko wena i khe i ya jika ene swi vava ngopfu because loko munhu se n'wi ripotini i tirhisa swin'wana a vulavula hi ndlela leyi vana va yena va nga ta sungula hi yona not knowing ku munhu va n'wi ignora ku laha i n'wana wa munhu loko o lova laha the person might be a breadwinner. This topic is very close to my heart because I witnessed that loko ku vabya nsati wa mina I witnessed that a ni vulavuli hi timhaka ta swibedhlele swa mfumo ntsena hi vulavula na hi swibedhlele leswi hi ngo i ti-private hospital loko wo va u kuma ku ri vanhu lava ku treataku ka ti-private hospital i valungu va treata munhu wa ntima they will give an excellent service mara kuma ku ri munhu wa ntima hina hi xihina hi lwa hi xihina hi lwela yini but swi vava ngopfu hi nge swi tivi ku hi lwela yini because munhu loyi a kholelaku muongori i ntirho wa yena ku endla sweswo leswi vanhu va lava fanele va exposiwa because loko i nga ri na passion ya leswi i swi endlaku fambe i aplayela ntirho wa leswi i nga na passion for swona because it seems like wena a wu lava ku tirha it seems like ngaku i lo thola hi munhu yeloyi a nga le ku n'wi ongoleni kwalani kasi wena i lo apply ka government i te ku i lava ntirho butpet a ni kombela ku ri loko swi endleka ku vanhu va fanele va expose let's just expose them because people are dying in their hands and munhu ta ku byela ku some of the things va ta ku byela ku i mistake but someone lost their lives you can't just come back to the family that are grieving and tell them that I mean it was a mistake or it was not my duty I was not supposed to attend these patients no as a nurse loko u vona nga ku munhu loyi a tirhaka kusuhani a xitationini xa wena a nga kona and a patient i lava ku pfuniwa please assist that's a plea to the nurses and the doctors you can send butpet khalanga kesi na mina siku lerinene a swi vetanele ka n'wana I can't 0860002543 ni vona ku ri na n'wana mingiseri la line la kambe ka imani sungula nteka tlhoko mata mahungu loko se hi vuya ta nghenisa lava kahle principal a ri hola mali muni ni ku tivutiseni ku loko va ze va fika lava n'wi holelaku va holela ma-principal mambirhi malembe mambirhi va kha va hakeli mali muni nso n'we mi nga ma-principal
mehola mali muni ayeni ka sesilili ya nhlaba ngwana ba byela ku mahungu emisava ya awara ya n'we ta emsekweni ya sesilili laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM njani leswi landzelela ku lero swi na ku hi nga tleli kahle hi nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xexo mi ri hi fikisiwe njhani laha that's why hina va mbuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va binya swilo hi swona khalaka Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula va economic freedom fighters va lava va tlangela ku siku ra khume ku hela loko ka vhiki a First National Bank Stadium va ta va kha va vulavula na hina sweswi hikokwalaho ka ku va va langute mhaka ya leyi bulaka yona ya ku va nhloko ya xikolo a nga hakeriwa ku fika kolomuya ka ku hakeriwa nhloko ya xikolo un'we malembe ya mbirhi hi ndlela yoleyo kambe ke a hi sunguleni hi teka miyingiseri lowu hi nga siya ka vona enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi hlekanisa n'wina ahe papa minjhani hi n'wina xiphiqo lexi hi pfukeli n'wina minjhani mata mina mutanda swilo swa mi swi tlanga laha i swilo munhu sweswi mani se gudla na ri kahle maxani se gudla miri yini i ncini lexi vuyisaku vumunhu ku ri hi ta kota ku hanya kahle hambiloko vubihi ku ri ntanga ya ku tumbuluka ka munhu la misaveni kambe hi le ka nyimpi yikulu yo lwa na vubihi ni ya laha ka ku hi le ku rileni hi timhaka ta ku kurisa vana ku vana a va ha twi xikolweni vana va ya lomu tithavenini ni twile kambe yi kha hi ku va tikamba ti xavisi ni va kumbe vahaxi va xavisa byala na va humelerisa hi tihi ivi ke ni languta lifestyle kumbe mahanyele ma kona ma hina vatswari na vakokwani va masiku lawa a ni vuli ku lava tolo a va ri vanene a hi vulavuleni hi sweswi ku ri loko hi ku i ncini xi vuyisaku vumunhu ana ku nga va ku ri kereke ku nga va ku ri ku vona mahanyele lamanene lomu hi hanyaku kona loko i ri n'wana a handle kumbe kwala ndzeni ka muti kumbe a xikolweni a hi ri madodanini a Davidton hi weekend ku va na Dr. Bela Thuketani va vulavula hi timhaka ta vatatani hi ku a ku ri hlengeletani ya vatatani ni ntini ta dyondza leswi khalanga ku ri n'wina vatatani sukani laha mi hlayisa mindyangu mi rhanda va mana wa vona vana lava va ta kopela rirhandzu kambe leyi a ni nghenela ngopfu yona ku la ta tiyisisa mhaka leyi na swi ta lunga njhani loko hina vatswari hi ku sweswi ku na vatswari lavatsongo a ni ku na teenage pregnancy kumbe vana vo kuma vana kuloni loko a kuma n'wana a ri na 14-15 years loko a ya ku 35 years kumbe 25 kwalaho a bombaka i ta cinca a va mhani wa njhani na i kuma mutini wa njhani se number 1 hina vatswari na hina vakokwani wa kona hi busy leriya ro vana se va swi tiva ku tata va van'wana vo famba hi BMW kumbe butu wun'wana va fika va teka mhani se na mina na nkarhi wo famba ni jikajika hambiloko ni nga fambili hata va tlhelo va ya hi nga zi hi jikajika swilo leswi swi suka kwala byi suka a tshingweni ku vila se loko ho ringeta hina vatswari ku lexi ni nge n'wana a nga endli kumbe ni na xo xivindzi xo byela ku n'wana ku lexi u nga endli ku hi mina ni rhanga ku ni xi endla ivi ni tlhela ni ya vuya nampundzu loko ni vuya nampundzu ivi mana wa kona phela vanhwana na se va kulukumba no ni ka xikombiso xa n'wana wa nhwana loyi a nga kula a nga na mani loko a ya va ya nampundzu ivi mhani hi ku mugayi wu ta famba va ku hayi no papa a va lo jikanyana va wu buteli jimi ku ni wu vuya mpundzu walowo ivi ke loko se swi fika kwalaho aka ndyangu lowu wu nga bitha wansati i bitha vana va sensa swin'wanyani i tlhe i rhuma yena loko i lava leswa swo timatora lexikulukumba ku i nga nyiketa swimbirhi ivi i kuma ku hina vatatani hi off-rampile vo tala va hina va sesi va mhani lavatsongo na va mhani lava le xikarhi hi le ku bombeni ka xinhwana na xijaha leriya ro ha lawuleki mara hi lava vana ku va hanya kahle na
xikhongelo xa kona hi lexa njhani hi tshika ku rhanga hi ti langutisa hi nge se lumbeta ku ri xikhongelo a xi tirhi kumbe yini a swi tirhi kumbe munghana lonene wa tsokomba kambe a hi switwi ni twa mbilu ya mina yi vava ni la ku gimeta kwala ku ri a hi ti languteni ku hi ta aka rixaka ra njhani swi vuya na kwale ka tipolitiki a ku dzineni ku ri loko ho languta leswi van'watipolitiki va hanyisaka swona na wa swi tiva ku leswi swi rhongo na wu twisisa ntirho lowu ku namuntlha ni te ni na ku tirhela rixaka ku rhanga ni languta xikhwityana hi sweswo swin'wana swa swo loko a hi kombisaneni or tseketselana mara na loko ku ri ku tseketsela a ku vele kunene ku hi ta ringeta ku vuyisa swin'wanyana xikumu xi vuyela emvinyeni Nametwe na n'wina okay sweswo mingitsero mgana lona FM sweswo hi nga ku tshembisa ku i ta bula na mutshamaxitulu wa economic freedom fighters va va vitana komisa Chilidzi Maraga komisa nhleka minjhani pfukile minjhani hi pfukile a ni ku mtata kunene ni ta mi vona khani nga se mi vona n'we mi tirhisa foni komisa hi mhaka ya ku hi ri na nkosi laha ku na administrator ya mina lowu a nga lovaka okay economic freedom fighters mi humese statement mayelana na timhaka letiya ti nga humelela ta ku ongeti ku na ndzawulo ya dyondzo la a Capricorn district eLimpopo yi hakele va tinhloko ta xikolo malembe mambirhi ka xikolo xin'we mi nga hi hlamusela ku kahle tanihi economic freedom fighters mi ri yini mhaka leyi ya hina as economic freedom fighters a swi hi khomi kahle because loko hi languta vana haleni ka Limpopo loko lembe li sungula a va xota na transportation kumbe scholar transport so mali leyi i nga hakela ko loyi principal wa vumbirhi for the same post a yi ri i tirhela vana i tirha ku va hakelela ti-transport na swin'wanyana because leswi swi kombisa swa ku munhu loyu va mu appointile ka poso leyi i nga declariwangi ku i na vacant a ni ri loyi wa ku sungula principal va te u endli misconduct mara loko a endla misconduct ku na ti-proceedings leti ti faneleke ku ti langutiwa hi education labor relations council so loko va ya va endla ti-proceedings to tala va kuma ku munhu loyu he's not guilty so now mara loko a tlhelela ntirhweni a kuma ku na munhu va appointile munhu ku kombisa ku leswi swi ri kombisa ku ANC i busy na cadre deployment why va plaka loyani ku a nga tirhi swona ive before post i declariwa vacant kumbe xani munhu wa kona a kumiwa ku u na nandzu kumbe njhani ive vona va nghenisa munhu ka posoni ya yena kuve loko xikolo xi ri hava nhloko ya xikolo a mi swi voni ku swa khumba matirhelo ya xona a va nga langutangi sweswo ku kumbexana swi nga affecta delivery hi yo mhaka swi fanele swi hatlisa ku va ku kumeka nhloko ya xikolo un'wana ni ta tsundzuka muhaxi swa ku a hi xona xikolo ntsena xa ku sungula ku hava principal loko principal a khomeyile kumbe a nga ri kona ku va na deputy principal ku ta va yena a nga fambisaka swilo hinkwavo a xikolweni se loko mi ri ka kwale ka legislature na swin'wana ma fambutisa ku hikokwalaho ka yini swi nga teka malembe mambirhi ku vona ku na xiphiqo lexiwani hi swona sweswi loko hi ya a legislature hi ta va holder accountable ku va ta va yi bela ku humelela yini na mali nakona why mali ya mfumo i tirhisiwa hi ndlela leyi because leyi i lo kombisa ku it's a fruitless and wasteful expenditure because ni nge holeli vanhu vambirhi ka poso yin'we instead of mfumo ku u luza 600,000 sweswi ku na 600,000 yin'we lowu mfumo u nga yi budgetelangi ku i ta va ya munhu mara sweswi i famba i ya i holela munhu swi vula yini sweswo swi vula ku government leyi a yi tivi ku i endla yini a yi na vision so hina as EFF that is why na loko hi famba a yi chavi no swi vula swa ku vanhu hinkwavo a hi yeni hi vhotela EFF hi 2024 hi ta herisa swilo leswi humelelaka komisa ni mitwe ni khenseli swinene
hi ku khensa mina muhaxi na vayingiseri akhensa isweswo mingisero mgalelone FM balavo ba economic freedom fighters va bilerisiwako hi timhaka leti nga humelela laya Kolodi circuit hansi ka xifundzantsongo xa Capricorn swa endleka ne kambe leswi vulavulaka veri nhloko ya xikolo a vuye a hehliwa a yimisiwa nyana ntirhweni a hlongoriwa hikokwalaho ka ku va a nga landzeleli swileriso insubordination hi lembe ra 2019 kambe ko hetelela a humelela a wina case le ka Education Labor Relations Council ELRC hi March 2021 masibona so ka tlhela xikolweni afika kuma ko loko xikolo ku na un'wana a swi jahile swin'wana swikolo swi heta nkarhi wo leha va ku swi na principal va ku acting lexi a xi jahe ku vhexiva na principal hi ni ndhawu tatana Ike Maringa va yime ku lunga ku lota hi byela ku kahle kendle ka yini ntavu ya ni bula na vona andaka loko ni kandziyela mende ya rixaka ayi buti minjani epfukeni minjhani buti wa mina pfuki ku na Andros ka pinya rimbombela la inkombo ti Andros ke ndo kuhlamula katsongo la buti la ka leteka ka xitokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa la ku swi approve etliliniki swa ku ma approve munhu ku vadzanyana se Xikwembu a nga ku se harokiwa mi veka sa tliliniki va tatlisa ku yini ka tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va le ku ya va zona i Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba Afrika Wa Vulavula ekumentlhanu timinete yi nga se ba awara ya 13 nakona ko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM hi 20 n'wangulu ku tlhelo kusuka ka ndawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo hi nomo wa tatana Mike Maringa kusuka ofisini ya MEC otmaka ta dyondzo manana Mavonelo ruli Ramakhanya tatana Maringa hlekani mi amukele ka Munghana Lona FM Inhlekani khalanga inhlekani sana vayingiseri va nongona kwa Afrika Wa Vulavula ni mbone ka xithombe va humesa n'wina hi n'wini ndawulo ya dyondzo ya Limpopo xithombe lexi ya khalanga xi le ku beni ka bembele mara swi kahle mi nga sungula hi xona ku hi ve hi basisa ku loyi va ngo i le ku holeni a ri principal a hi mina a ni yangi tivumbeni ne lo hoxani luya meni yo vekiwa hi ku ni mbulavuleri wa ndzawulo mara hoxani ne le mana ni fikanga a hi yeleni ka mhaka ke swi te njhani ku endleke yini kahle kalanga mo ni kombisa hi rhanga hi basisa ti-allegations ta ti ri kona ti nga fika la moyeni ta ku na ti-principal timbirhi ti nga ku holeni leswi nga tshamisa swona khalanga i ku ve na nhloko ya xikolo loyi a hehliwa hi milandzu yo nghena a nga yisiwa ka disciplinary hearing ka ntshamo wo tshinya ivi hina hi fika hi kuma ka munhu loyi mpela i na nandzu ivi a hlongoriwa hi 2019 loko a hlongoriwa hi xikolo a xi lava manejara wuntshwa ivi hi ya thola principal wuntshwa ivi loyi a teka nandzu a wu yisa ka labor council loko a fika le va fika va ku va vona onge dismissal ya yena a yi nga tshamisekanga va n'wi i reinstate a vuya hi ku hi landzelela nawu hi n'wi amukerile hi ku hi teka case leyi hina because we still believe ku leswi hi ku ehlaku hi swona na disciplinary hearing a yi ri fair a yi tshamisekile we are reviewing award leyi nga na yona a yi challenge mavuyelo ya wena mara hi mhaka ku nawu wo ri so a ku vuyisa mara hi nge vi principal xikolweni lexi hi n'wi ri deploya hi n'wi yisa aka district hi ku u ta va u langutisela timhaka ta sports arts and culture ka district laha a ripotaku kona ni laha a ripotaku kona a nga ripota kona since a vuyisiwile xikolo xi na principal xi le ku raneni kahle swihehlo leswi a langutana na swona a swi tlhela swi khumba na SGB leyi a yi ri kona yi dissolviwile ku nghene SGB yintshwa xikolo xi le ku tirheni kahle so lexi hi hlamarisaka nyana i ku why yi ri na huwa ya tipolitiki a nga va ri mani i suka kwini mavandla ya tipolitiki ma nghena njhani ka social administration because loko a hlongoriwile a nga ha ri kona ka system mara loko va ku a hi n'wi vuyiseni hi le ku hi challengeni it took
him 2 years swi tekela lembe yambirhi ku va a vuyisiwa ntirhweni. So a ni swi tivi sweswi ku yi fanele yi va issue loko na hina hi yimele 10 ya ku ya presenta case ya hina swi va swi kha swi hi delaya for nkarhi wa 2 years yaleyo. xifaniso lexi xi nga le ku nyikiweni i ku mi huse xibalo mi hakela vanhu vambirhi ka ntirho wun'we. Like I'm indicating Kalanga a ku ri na xivandla lexi nga kona ka district xi nga occupiwanga. Mi ta tsundzuka ku tanihi mfumo ha pfumeleliwa ku deploya na ku ri deploya swi endleka namuntlha i ri thicara ka xikolo xa ka Manghena hi pfuka mundzuku hi ku namuntlha ya mundzuku hi pfuka ya ripota ka xikolo xa ka Siyandhani ka xota loko ku ri na xivandla. Se lo a nga kona a hi n'wi holeli mali ya ku va a kha a dyondzisa le xikolweni n'wi holela mali ya leyi a nga kona ka district hi yo n'wi ri deploya hi yimele ku case liya yi ta fika makumu because hi appearing in a way. So loko yi appeala u khome award a hi n'wi susi ka 16 hi n'wi lavele ntirho i le ku tirheni i report kona ka district kwala ka ndzawulo ya dyondzo. So it's not true ku holeliwa ti-principal timbirhi. Principal yin'we lowun'wana loko hedeni ka xiyenge xa sports and culture ka district ya Capricorn North. Se loko mi n'wi thola futhi a mi n'wi thola hi post level yale ya principal nkarhi lowu a nga ri ntirhweni mali ya yena mi n'wi riherini. Awadi yi fanele yi vula sweswo ku you were not you were unfairly dismissed ya vula na ku wa hakeriwa na yena loko hi lodge complaint kumbe hi appeala ha vula ku ha appeala na mali mara a hi n'wi koloti nchumu. Let me put it clear ku nhloko ya xikolo a hi n'wi koloti nchumu. Awadi loko yi vuya i principal. So hina hi fika hi languta ka structure ku muholo wa principal wu ringana na yini leyi n'wi yisaka kona ya kuma poso yo n'wi ringana hi ku laha hi ku nga tata eka i tirha kona i report ka district director wa secret hi le ka level leyi nga ka yona ntirho wa wena hi loko up until case ya wena yi herile. Loko hi hetile na labor council hi ta decide ku way forward yini. Loko vo fika va ku hawa a va swi voni ku hambana a fambi i ta famba. Loko vo a vuyi hi ta tlhe hi decide ku hi ya n'wi nyika poso munhu xin'wana ka hi decide ku a nga ha vi principal a vhe a tshama under administration aka district. We've got that responsibility to deploy and redeploy based ka swikili leswi munhu a nga na swona. Na swi tiva ku xivutiso lexi mi nge xi hlamuli kambe yimani xi vutisa a oneni. Mi sungule kahle hi ku nandzu lowu wa ha ya mahlweni a hi teni yi veke yi tshamanyana a yisini hi ku loko no sungula ku tipaluxa sweswi swi nga fika ti ni tsandza le mahlweni va ku hawa a yi ri premeditated ivi mi yi teke ni yi yisa na le ka radio mara mo hi khoma milandzu yo a yi ri kona yi tengiwini loko yi tengiwa ku va na timbhoni leti nga vumbhoni byo khomeka bya scientific na bya nomo lebyi kombaka ku swihehlo leswi tlhandlekiwa hi swona swa tiya. That's why decision leyi yi tekiwini. Leswi mi nghenelelaka swin'wana swa tipolitiki ho sungula ku swi twa loko nga ri sungula ku humesa statement but hi swi amukela hi moya walowo yo hi mhaka ku hi tlhelele ka labor council hi nge vulavuli hi vundzeni bya nandzu up until wu heta. Kuve hikokwalaho ka yini nga ri ku va ku thoriwa nhloko ya xikolo laha swi hatlisile loko swi pimanisiwa na ku kun'wana swa hlwela pa kun'wana va heta na lembe va ri na acting principal kun'wana va heta na mambirhi lani a ku ri yini lexi susumeta ku hatlisa ku thoriwa ku ve tin'wana timhaka ti se basa kahle. Khalanga a nga ri na mhaka leyi nga basangi twisisani ku loko wo za i va ku i hlongorini u dismissed ku na poso yi nga vacant. Loko yi ri vacant ho fane hi thola and mathelelo ya hina ya ti-principal ya mi hi ndlela leyi kumbexani swin'wana swi ta hi pfuna hi kota ku swi twisisa. Sweswi ku na process liya va ngo ku na ku meja swikolo swa hlanganisiwa swin'wana swi viable sweswo. So loko ho lava ku hlanganisa swikolo swimbirhi ku lava ku hlanganisa Risenga na Fiyatha hi ku a ti viable swi vula ku na ti-principal timbirhi leti fanele ku ya hlangana ka xikolo xin'we. So what we do i ku the minute ku va na opening ka xikukwana ha swi kota ku ri deploya principal wun'we hi ku hawa se ku pfuleke space famba iya leyi. It's not necessarily ku boheka ku ve yi advertise hi ku haxahaxi le ka process ya ku hlanganisa swikolo. Loko na ti-principal leti sweswi ta hengaku ti nga ri ku na swikolo loko va na opening a va phusha hi ku wena famba leyi because xikolo lexiya xi nga pfariwa a ri principal wa ha khome poso ya yena. So leswiya swa ku yo jaha because a ku lava ku nghena swingetengete a hi ntiyiso. Capricorn North ku ya masayiti ya lava Bochomo na kun'wana mi ta swi tiva ku i ndhawu leyi nga vast ngopfu. So ku na swikolo leswi hi nga swi paletela hi vunyingi. Ti-principal ta kona ti report ka swikolo leswi hi kona ku nga na
ti-principal timbirhi leti va nga yimela redeployment not lava nga hlongoriwa va nga na milandzu ya vona leswi vulaka a ku lo fika ku tshamiwa hansi va ku se endla hi le ku ndleni ka nkomiso wa nxaxamelo wa vanhu lava va lavaka ku va tinhloko ta swikolo sweswo ku lo vhe ku tekiwa un'wana loyi a yime hi xifaniso lexi mahaka xi nyikaka impela ku ri redeployment yaleyo ya ti-principal leti nga kona leti nga yimela ku redeployiwa ka xifundzatsongo xexo xa Capricorn North ko va ku le va yaku kona n'weya mingheni kambe va economic freedom fighters ve ri hayi loko se hi fika le ka huvo yo endla milawu va ta hi hlamusela kahle ku hikokwalaho ka yini va wisa mali ya xibalo ni na ku pfumela ku ya hi n'wena leswi mi nga swi hlamusela a mi wisangi mali ya xibalo hi leswi na MEC va nga ta hlamula swona loko se va ri le ndzeni because tolo khalanga hi ve na ntshamo lowu fanaka na vona va vandla leri mi nga ri vula aka yin'wana ya ti-radio station and a va nga swi tivi ku munhu loyi vulavulaka hi yena i hlongoriwile va tiva ku yo suspendiwa ni va correcta tolo ni ku hawa ku na ku hambana ka suspension na dismissal so va humese statement va nga ri sure ku endleke yini and ku ve ri munhu loyi va tiva report sekete and a hi na yena ka sekete hi n'wi yise ka district so timhaka ta vona a tele ku hlanganeni that's why ni ku na loko wo tshika va hlekete ku ya ka huvo yo endla milawu va fanele va famba na statement xo khomeka va hi na ti-principal timbirhi nampundzu ti pfuka ti nghena hi gate yin'we ta ya xikaneta ka switano lowun'wana i le ka district hi yimele leswi loyi hi yena principal hi n'wi hakelaka hi yena akhawuntaku ka hina as nhloko ya xikolo loyi a nga akhawunti as nhloko ya xikolo so hi nge vulavuli ku hi na ti-principal timbirhi ka xikolo xin'we a ngo va principal a phepheni ku hi position yaleyo mara hi n'wi redeployi tatani Maringa kheseri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa mina enko kulukumba Mike Maringa hi faster 0860002543 ntarita ka riqingho ra ri ku ya mahlweni andaka leswi promotion ya wasawoza ya Specsavers laha u kumaka ntshova wo antswa swinene eka mandlilasi ya mahlo hi 799 ntsena xava vukamberi bya mahlo furheli na tinensi ta kololoriwa u vona kahle na kahle 799 eka mandlilasi ya mahlo endzela Specsavers ya kusuhi namuntlha u kombela ntshova wa wasawoza laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ai mativana ai fambili lwa hi n'wi hlongola ni hi fambili mingiselo mina a hi ringeta ku n'wi susa ku hi kota ku tirha kambe hambiswiritano mingiselo mina timinete nharhu ntsena yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka riqingho rero ku ya emahlweni ka 0860002543 u nga tirhisana mathevula dp@sabc.co.za and Afrika munghana i Twitter handle a hi tekeni mingiseri loyiwani hi ya hi yena mahungwini ya misava hi ndlela yaleyo nhlekani enhlekani buthethe khalanga minjhani i pfukile minjhani papa evukile a khenza ni n'wi twile mikhama n'wi kupa mani makama n'wi byela ku hi le ntirhweni la a hi le ku weni a ku lo zala ku ni vula swivona swe mitima refu ni bizi ni khome mbilu ni ri yo hayi kasi hayi na ni nga fiki kwalaha hayi vanhu vo lunga enkombo timirini vona ra mina eku makala mkhambala leyo ya mayelana na ti-suspensions teto swa humelela nyana swilo leswi nkarhi wun'wana ku va na swihoxo ka swo fana na sweswo but hambiswiritano ku na lomu kumaku ku ya hi statement lexi ni nga xitwa va nga hlamuseta sweswo va tibasisa lava ka education swi tikomba homework ya vona va yindlile hi ku va kha va ringeta ku kombisa na lavan'wana va vandla ra AFF va nga va na swihoxo kona ku va swi hlamusete kumbe va teke decision va nga ri na information yo helela so leswi ni swi vonisaka swona i ku yaleyo va yi vonile na va landzelele tindlela loko ku ve bandla redeployment swona sweswo hi ku swi fanele swi va tano loko ku ri na xivandla lexi va ku xi ri kona va swi kota ku n'wi teka va n'wi yisa ka xivandla xexo ntsena mara mali ya ha tshamiseki sweswiya tanihiloko va n'wi vuyisini a ri ka ntirho wa yena ku ve ku hava sorry khalanga ni vona nkarhi wa konsiyela kambe ku hava ku va nga va na leswi venge i cool off period ya ku loko ka ha ku hlonguriwa munhu mi nga vhimi ku xikan'wekan'we hi teka goza ra ku n'wi pfala yona leyi va yi ri kona cause I think ka issue yaleyo ku na leswi ya venge ka issue va ri ma lava munhu loyi mi nga ta pfa mi n'wi veka pfale xivandla xexo tanihiloko ku ri na sweswi venge ti-vice principals or deputy so ma kota ku pfa mi hoxe munhu waloyo mi n'wi veka kwalani cause I think ku na application ya an acting letter
leyi va ku thi ngiphumelela ku loko ve a actor from it's either swa hambana kuna van'wana va pfumela ku after 3 months or 6 months and above, and then like if ana ava khati kuma moholo lo wa principal leya se leswi a swi fana swi nyikiwa opportunity ka munhu waloyo tanihiloko a ri kona kwala xikolweni hi ku a ni yena xandla xa principal until nanduzo wo hela loko kube i fana a tlhelela xitshan'wini xa yena a vuya ka xitshamu xa yena loyi a ri acting and then a ya tlhelela lomu ka position ya yena ya ku deputy. So but ni nga tivi ku why xitalo nkarhi wun'wana a swi vi hi ndlela yona yaleyo ku va ni vula leswiwani ku na ndhawu leyin'wana na yona ni nga ta ka ni nga yi vuli vito ku ve na situation se swi nga endleka mi kuma ku hi teke munhu se hi hoxa post ya yena loko se a ya vuya liya ku va na problem ya ku ya yena bad ra kona a yi nga ri kona leyi fitaku salary leyi ya yena na ntirho lowu a lavaka kha wu tirha even then a va cinisa a nga yi vona hi ku ela ku vuyela ka post leyi a nga hlongoriwa ri ka yona a ku ni nge yi laha ni yisa kona because a beka ti-reasons ta yena cost ya transport and all those things and stuff. So sweswi na loko vese fana va n'wi lavela ndhawu ya vutshamo and stuff va n'wi hakela na swakudya ku va problem leyi mi nga ta ku still va yi ri a query ku okay fine why munhu wa so a fane a hakeleriwa vutshamo na ndhawu wa le ka post leyi so swi va tala ku va tani ni mani kuma mahungu ya misava ni khenseli swinene botami engoma khensa i mina ta ku bela wara yan'we a yeni ni ka sesilili ya nhlava van'wana va byela mahungu lama va nga hi tshembisa wona ya sesilili inka etiminete ntsena ku bela wara ya 10 nokona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona FM FM xa umbirhi lexi mina ni khalanga Pet Mathebula en'wana ra smart wa jimo xithanga wa xingatano wa cecana makunela wa ndandatsi mixero me kwalo nga ningisela urko nhlekanilo a hi kutwi timhaka tingani hawu un'wana iri kahlekane loko a ni lo vulavula evini loko a ni ri munhu wa nhlamba evini ku nhlamba mi twa moyeni a mi ta ndla yini a mi ta nhlongola a mi ta ku khalanga famba a mi ta ku yini a mi ta ku ilo a nga vuli hina a mi ta ku yini kama swi ri tani mingisela mugara rona fema hi ku twi ku timhaka tingani khome timhaka kwalaho u nga va ku u ri kona hi ndlela yaleyo ANC Women's League leyo yi hlawurile vurhangeri a ni le ku tweni vanhu va kha va vulavula nchumu hi ndlela yaleyo kambe ke a hi ku twi mingiselo me ndava zita ni le ku tsundzukeni swin'wana mani ndava zita xigamani loko hi bula ro hetisela a kha ku vulavuriwa timhaka ta ku patu ri le ku endleka yini ri le ku ri ta ndliwa ri fika kwihi ku endleka yini fanele swi tiva phela ku ku na ku famba ke ku na leswi nge le ku fambeni ke loko ka hi languta ka patu leriya ra kusuka laha ka mphambo la ri famba hi leriya ri za ri humelela bulwini kumbe ri humelela kwale ka mukhomi hi ndlela yaleyo i ndhawu yin'wana laha xikarhi lexiya vuhlanganisi bya koho hi tlhelo ra swa mapatu a ri yimangi kahle kambe ke ni ta twa hosi xigamani hayi munhu wo ha tibulela se ni na ku pfumela ku ri na sweswi va ta ni byela ku ri fika kwihi hi ndlela yaleyo 0860002543 nokonako eAfrika wa vulavula ka mugana lona na FM makomba ndlela hi yo mhaka hi ku laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ku na mingiseri loyi nhleka a khalanga papa mi pfakile hi valava minjhani n'we hayi valava ma n'wina vanhu na a hi la ku dlamba nyana namuntlha ni ta dlamba ni tlheni ni ya ta dlamba switwanana nyana rito ri ni lahlekerile leriya ra ku ni tlhe ni beda nyana ni huma nyana ndleleni kona a ku humiwe ndleleni la khalangu leswi swa ANC Women's League mi nge ni nga swi katsi namuntlha a ni la ku vala a ni swi rhandzi ngopfu ku loko ni nghena ni vulavula ngopfu hi muganga wa lomu ni humaka kona mara namuntlha na boheka nyana namuntlha ngopfungopfu loko ni languta ku laha tiyani ku na xiphiqo nyana xintsana ya mani langi nchumu sambo ku fanele ku famba gezi lawa nga kona fanele ku famba gezi ni khomeni sambo ni khomeni mingiselo man swi te ku endleka khalanga ni kona a na ha ri kusuhi no a ni ri kusuhi ngopfu yes a mi ku yini sorry
ana ku kuna pipe yin'wana yi nga buluka laha kusuhana xikolo xa Vungela ya mainline yi le nyikaku vanhu mati ka muganga wa ka Mangurwana kwe yi na 4 months yi bulukile. Vatirhi va ka College Chavani laha va ringeta ku yi lunghisa loko va heta ku yi lunghisa yi buluka same time a va ha vuyangi yi na tin'hweti ta mune. Vanhu lava va laha ka Mangurwana hinkwako kwalaha mugangeni wa tihosi leti nga kusuhani va kumaka mati hi mainline leyi a vile kumeka mati sweswiwani ku vulavuriwa timhaka ta ku a ku fane ku ta TLB ta cela ndhawu leya TLB ya ka College Chavani yi le service ni 11 yi le service for 4 months mari impela mola ku yi vulavurisa a hi va kombela lava ka College Chavani va languta ndhawu liya ni vula 4 months a hi lulamiseni la ni vona muhumelerisi va lunghisa swin'wana laha kambe leswi a ni lava ku va swi endla sweswi a ku ri ku fonela Moses Chivambo timhaka ta mati loko ze ku va mainline a hi ya vona va Collins Chavani a no va yimelela a hi ya vona i swa vembe mazwo a no va yimelela i swa vembe se vembe yo ene lexi ni va ku swi nge endleki vembe hinkwayo ku ri hava n'wamabindzu loyi a nga na TLB swi nge endleki sweswo vo ka va nga swi lavi kumbe a va swi koti ku na swimbirhi va nga swi lavi kumbe va nga swi koti kumbe namuntlha va ta nghena va hi byela ku va swi tivi mara va tili vanhu phela la ni vulavule mhaka ku ni yi vonile truck yi kha yi lunghisa matlhe yi swi onhaka va ha ri kwalaha ya vumbirhi khalanga loko ni heta ni leyi ni ngete kumbe ni la ku humanyana ndleleni n'wina a mi ri mi dyondzisa ni ya ni lava ku va ni pfuna mina ni dyondzangi loyi ndzi la dyondzo yi nga kona no kombela swidyondzeki va ni pfuna va lava nga na tifoni ta mi va ta ni byela lava hi nga ta hlana kwala moyeni va nga ni pfuna minkarhi yo tala ku na tibuku leti hlayiwaka xikolweni ni nga nyika tibuku to fana ta va Dr. Maranele letiya a hi hlaya va Xisomisani hi va FA Thuketani hi hlaye na ta va CTD Marivati hi hlaya va Makombandlela ta va Professor Hudson Ntsangusi loko ha ri primary masitsundzuka tibuku a ti cincacinca nkarhi wun'wana ku nghena leti na leti hi loyi nkulu wa munhu ku na buku layiwani van'wana sweswi ve le pensionini va hlaye tibuku ta yena ta William Shakespeare va Romeo and Juliet va Macbeth buku yaleyo a yi huma a no lata ku va ni pfuna lava nga dyondza kasi Ngilandi hi nga va hi yi kolota yini Ngilandi na ku hava tin'wana tibuku to antswa ku ti nga mechaku tibuku ta William Shakespeare la South Africa loko ku ri ku hi hava vatsari lava nga mechaku William Shakespeare la Africa hi hava na ku van'we va le pensionini va dyondze hi yona mina hi 1991 loko ni ndla matric a ni endla Romeo and Juliet yi vuye futhi yi kona tibuku leti hi hava tin'wana leti hi nga ti nga nghenaku ti susa buku leyi and a hi le South Africa a ni lwe na Shakespeare i tswariwe hi 1564 a ni nge se hleketeriwa ku ni nga va kona no vutisa ku mani dyondza mi ni pfuna ku buku leyi hi nga va hi nkolota yini nkulukumba loyi kumbe Ngilandi hi nga va hi kolota yini na xivutiso xexo xi na nkoka ngopfu ta vutisa tatana Elijah i un'wana wa vayingiseri va Munghana Lonene tatana Elijah Mhlanga ta va vutisa ku hi fike njhani ka ku to jikajika va Macbeth loko nga ri Macbeth i Romeo and Juliet loko nga ri i Caesar ve ri yinini Julius Caesar ti jikajika kwala loko a ku ri tibuku ta munhu wa la South Africa i nge ku buwe wa khale ku why yi nga suki i khome tender William Shakespeare i na ma 50 years a khome tender la tikweni a ri tiva ku vike hu a ri tiva ku vike hu vika ya kwala kambe i xivutiso xa nkoka lexi mani a ni vuli ku leswin'wana swivutiso swi vutisiwaka swa nkoka kambe xi na nkoka swinene ku hi ni ndhawu and loko n'wana n'wana loko wo vutisa lava va nga dyondza xikolo va ta ku byela ku hi hlayile buku yaleyo Macbeth leswi swa va The Great Gatsby a vo hundza hi koho a vo hundza hi koho sweswo swa ku taniya se anti mingisero men 0860002543 tirhisana mathevela dp@sabc.co.za ku na n'wana nga rhumela hungu rin'wana ra i tsale email loko ni nga hoxisi email leyi le loko ni yi languta a ni tala ku vaviwa hi ti-email kambe ni lona ku loko ni yi languta ni swi vona ku hayiko loko ku ve a ri ku tirhiseni mihleketo hi ndlela leyi kumbexani swi ta va swi nga ri kahle kumbe swi ta va swi ri kahle a ni tivi hi ndlela yaleyo twanani i ri yini i ri he botpet mhaka ya xihoko mfumo wa hina wu na probleme ngopfu mara hi hakela tax
tikereke evuwalawala lomu mfumo wu endla yini hi swona xihoko hi xona xi nga khoma ikhonomi ya tiko wa hemba muyingiseri wa mehe i Buthami Malumbe a ntiyiso xi khome hi kwihi ikhonomi ya hina hiko xihoko hi xo xi hi nyikaku mali hi voko ra xinene xi tlhe xi teka hi voko ra ximatsi languta tinghozi leti nga mapatwini tinghozi ku dlawa ka vanhu sweswo loko munhu a za gwaziwa i tsutsumela xibedhlele i coast ka xibalo se va hi nyika hi loko a mi nga tlhavani ni loko a mi nga tlhavani le byaleni loko a mi nga ngheni timovheni mi chayela mi tlumbana mi nga ndli nchumu impela ta ku ri ikhonomi kambe a swi talangi byi hela ku nga tsutsumisaniwangi u nga tlhaviwa Mativa ku na xikalavito la henhla ka ya xikalavito va hele mbirhi kambe Thami a yini nghena ni ku leni ka riqingho hi ta vulavurisana ku yi khome ikhonomi hi ndlela yihi mi nyika hi voko ra xinene mi teka hi voko ra ximatsi na vulavisisi byi komba sweswo yanani ka swiviko swa Stats SA mi ta swi vona ku mali leyi yi hetelelaka yi hoxiwa eka timhaka ta ikhonomi ya hina hi byala na leyi humaku hikokwalaho ka mintlhontlhotlhontlho leyi byala byi tisaka a ti vulavurisani loko a ni ku na leswiya swa profit ku fanele ku va na profit ka business ku ri ta hetelela ri va sustainable loko ri va ku vi na mbuyelo wo karhi se na kaneta Buthami kumbe system anti kambe i mani amukela n'wana muyingiseri lo hleka Ihlekani khalanga mi pfukile papa hi pfukile hovo a khetsa swinene n'wina mi lata ku yini khalanga ni nghena ka le hungutiwaka tiawara leyi yo xavisa mabyala leya mpucwana ni vona mhaka liya yi ri kahle khalanga hikuva loko mo xiyaxiya tinghozi to tala leti ti humelelaka na vusiku ne vanhu va va tswotswiwile nakona leswiya a swi ta hunguta na vana va hina mi kuma ku va biha amirini va ha ri vatsanana se mhaka liya ni vona yi ri kahle lava vo xavisa mabyala a va fanele va swi langutisa kahle ku ri aka vutomi bya vanhu na ku xavisa byala mhaka yikulukumba i ncini hikuva vugevenga lebyi byi humelelaka ko talatala byi humelela ngopfu kwalaha loko ri ya akuxeni hikuva vantshwa va hina a va tleli hi xitalo se loko a va hunguta swi fika kwalaya mpela nawu luwa wu pasa ku xavisiwa va dinga kwalaha ka awara ya 12 a swi ta va swi ri kahle khalanga kambe ku na lava swi va kavanyetaka ka timhaka ta vutomi bya vona bya siku ra siku ngopfungopfu hi tlhelo ra xibindzu mabindzu a hi ali khalanga a swi vuli ku ri nawu luwa wu lwa na mabindzu ya vona kambe lahaya hi ringeta ku va hi hlayisa vutomi bya vanhu vo tala lava loko se va tswotswiwile ne va tsandzeka ku controla vutomi bya vona se loko ku ri va xavisa va fika lahaya swi ta endla leswaku vanhu va hatla va ya atindlwini ra ha vona ematshan'wini yo va munhu a jikajika dyambu vusiku lebyi hinkwabyo a kondza se a humelela hi makhombo se a va fanekele va swi tekela nhlokweni mhaka yo fanisana na leyo hikuva vugevenga loko mo byi xiyaxiya hi ku humelela ka byona a byi humeleli munhu a ri kahle a ri soba hi xitalo xa vona vanhu lava loko mo swi xiya byi humelela ngopfu loko se vanhu va tswotswiwile se a hi fanele hi swi langutisisa kahle ku loko ku ri hi rhandza vantshwa va hina ku ri va kota ku humelela va kota ku hlaya tidyondzo ta vona va kota ku pasa va nga disturbeki nawu lowu a hi fanekele hi yima na wona a swi ta pfuna ni le ka lavantshwa loko va karhi va hlaya tidyondzo ta vona laha ka metiriki va nge yi kumi disturbance yo pfa va huma va ku hi ya hala a ku nwini kumbe hi ya hala vusiku swi ta ndla ku ri va langutana na tidyondzo ta vona nemetweni papa mi khensile khalanga mi ri na mbekwa ne inkomo mbekwa swona a khensa swinene papa 0860002543 ivi lava va ku mhani la ku tiviwa xikalovito aye minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we hi hlayisekile a khensa swinene hi karhi yingisele yo Afrika Wa Vulavula mina ni tsakisa hi ku mi ni yingisela mi ri ndzeni ka movha ya n'wina ya manyunyu a khensa swinene ni kombela ku nghena ka heli ya tola likhobota ya na point la mi vulavula sweswi mhaka ku heta ku yi vulavula sweswi ya mayelana na ku ya nyika ikhonomi ya teka ikhonomi hallo ni mi yingiserile xikalavito kwala vulavula point i ntiyiso
mara concern me i1 ayina n'wana wa ku xavisa byala ayina problem na ku xavisa byala ana problem na ku pfariwa hi nkarhi muni problem ya mehe yi ku sweswi loko ni langutisile ku promote wa tixebini loko ni langutise ka mfumo wa hehe lava ku xavisa byala a wu va langutise ene a wu va tekeli enhlokweni loko ni ta sungula ni tlhelela ndzhaku loko ni ta mi kombisa hi swin'wana loko hi tlhela ka covid loko mo langutisa ka covid ku rhange va byala va pfaleriwa byala loko hi pfaleriwa byala kombisata a va zangi va langutisa va zangi va vula nchumu hi va byala se fika va miyela a va zangi va lava tiva ku va dya or a va dya loko hi ta hi langutisa ku yena swin'wana loko hi langutisa ku ya hi milawu ya byala yi tikisela vaxavisi va byala hi ku vanhu loko va ta va ri epatwini swi vula ku ri u fanele u ya patwini ya controla lava nga le patwini loko humelela swin'wana patwini swi vuya swi tikela wo xavisa ku byala swi ri munhu a xavisa ku byala a nga vi a ri safe ku vulavula ntiyiso ka mfumo wa yena ku va a nga hlayisekanga a wu na laha n'wi protect-aku kona kambe a ni ngo ku va ku ri na milawu leyi yi mi byelaka ku loko mi teke bindzu leriwani swi vula ku hi langutela ku mi ndla leswi hi langutela ku mi nga endli leswi sweswo a hi swona kumbexana khalanga u nga comply u landzelela leswi va vulaka so ku ri u nga endla leswi u nga endli leswi mara loko ya humelela swin'wana a distance from your business so vuya ka wehe and a hi leswi nga ta ku loko vanhu va famba la mapatwini u ta huma na vo huma ku va nwe ka mehe na va landzelela ni vona ku va fika makaya va hlayisekile ma yi tisa ku ri yi njhani yi karhata loko yi fika kwalaya loko yi humelela patwini yi vuya ka wehe a ya ha vuyi ku ri lava nga endla swin'wana ma swi vona swi va swi tikisela lava xavisaka byala nga ku se a va hlayisekangi eSouth Africa because ku na swin'wana swi easy ku ri u nga va u va security ya swilo hinkwaswo u nga veka na ma-security hinkwawo mara leswin'wana loko swi humelela swi ri handle ka patu swi boha ku ri wehe u ya nghenelela u va u ri involve ka swona ene sweswi loko ni vulavula hi leyi ya ku fana ya ku sweswi va ku pfariwa hi 12 swi tsandza hambi ku ri sweswi loko va ku pfariwa hi 12 mara va rhange va pfala xebini va va na strategy xa ku xebini va ti pfarisa ku yini ni na license because na license kambe xebini hi laha ku ngo xavisiwa byala ku ri ha license ku hava license xi exportweni se hi ku me ni na license milawu ya ni nga ku me ni nga na license no ti khomisa no ti bohelela ene kuve hikokwalaho ka yini n'wina mi fanele mi va na license loko ku ri kun'wana i ta pfumeleriwa ku xavisa byala a nga ri na license that's why loko ri va fanele loko act va nga veka ku fanele ku pfariwa hi 12 a va fanele va rhanga va va act ya ku tixebini va ti register njhani kusungula ti va tsandza even today a ku pfariwa hi 2 tixebini to ti bakula lavuka loko ya pfariwa lava nga license loko va pfala vanhu lava tixebini lava va suka va ya kwini va tixebini se vugevenga byi ta hela njhani ku ri ku me ni twanga ku vo promota vugevenga more mativa mhaka yaleyo yini ophini yale a ni nga yi twisisi xebini i ndhawu leyi ku xavisiwaka ku byala ku nga ri na license va nga va swi ta tala mara a hi vulavule ku ri laha ku kalaka license va promota va yi sivela njhani because i va tsandzeka ku va sivela na sweswi loko kuma ku na van'wani maphorisa va ya va tlha va humesa kwale vanhu kwale swi vona swa ku a ku loko mi tlha mi report-a a ku na leswi va xi endlaka mi kuma export xi ri mahlweni ka travel ti langutsanile so n'wina mi pfala hi nkarhi mi pfala hi 1 hello or hi 2 yeleyo va tlula patu xipotsweni va tlula patu va nghena xipotsweni and a ku ri maphorisa a va swi tivi so sweswo va swi kahle mara a ku na lexi va xi actaku mara sweswi va tata va ku hi kombela ku ri ti-liquor board hi va liquor board ri ti-travel a ti pfala hi 12 ni pfala hi 12 me na license ni kolote byala buruwari a ni se hakela na mali ya si endla wa xebini a nga kolotangi byala no me buruwari loko vhiki ri hela ni yinhlayinenge yi ni nyike masiku yi lava mali nemetweli papa mabyala lama xavisaka laha titraveleni mabyala hina yo kolota vo hi nyika ku ta ku hanyisa mindyangu ya hina nemetweli papa ni la ku ta hi sala ndhaku leyi ya ku hikokwalaho ka yini va fanele va na nawu wa ku vanhu loko va xavisa byala va fanele va na license ku ve ku na vanhu lava va nga tshikiwa va xavisa byala va nga ri na license ni khenseli papa nawu lowu va fanele va sungule va rhanga va ku hi ringa hi wisa swipotso leswi because loko va suka loko hi pfala hi 12 hi ta pfala hi 12 ya kota ku landzelela loko hi pfala hi 12 ya suka un'wana loyi a kalaka a nga endleki nchumu a kalaka a nga ri na xikweleti nemetweli papa nemetweli
inkomo sweswo mixero mugana non FM 28 timinete ntsena ku bela awara ya 13 very picky yeza ya picky yeza i swin'wana swa byala lebyi nyiwaka matlhelo ya hala ni nge vuli ku kwihi ane mbamba pineapple muqomboti xikwembu ni teki chokovani hinkwaswo sweswo swi le ku xavisiweni ku ri hava tilayisense n'wina mi ri yini n'winya vinyi va tiko loko swi ta ka timhaka ta mabyala ya walawo hi loyi munhu na layisense ni themba va thela no thela lava tilayisense i le ku theleni miri a pfala hi 12 leswi ni nga kanetiki na mina mara luwa wa xipoto ke a swi vula ku n'we maxiphorisa tiyisisani ku a ka ha ri na munhu la xavisaka swi nga ri layini swi nga ri nawini kova heyi swilo swi nga ri mi nge swi koti hi ku swa fana hambi mathekisi manene ku na lava va layichaku ma ri na phemiti ku na lava mo ngo ti thawutela dyambu kwaro ri ai mativa swi swa tiko leri ku ri ku tirhanka u siya xipawani sorry xipawani i dal famba 14 14 ni xoko hi le si swa boha ka xipawani wa ti tiva tindhawu ta kahle hi ku loko kusuka kwalano loko ya ka matiyani kuma yi cema twana mara anti ku tirha xivindi nako xivindi xihi hi ku ni lata ku swi languta so khalanga ni ku na ku areds ni to pfa ni xavisanyana hi crate jikijikisi na xipoto kumbe na xebini ne swa ku na loko ya stoka u layicha carrier nini ya basikile ya xavisa u languta vanhu a va chava hi lockdown ku byi xavisa hi ku chava ku bisiwa ti-frog jump hi maphorisa na masocha se wo tshama masiku lama hinkwawo lamawani i kha ku arrest loko va tani ta va vona i xivindi xi tirhaka kumbe hi lexi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.